Hakasian ka basaw ka Meghalaya State Olympic Association MSOA kan penlong ya ka 21 km Sora International Half Marathon haka arpuh nyau tarik nailur arhajar arpusan. Uba John Karshieng President MSOA haka arpuh pra tarik nailar ulapan bena amduna saw hajar ngut ki kena skul na ki thain Sora rengkat san ngut ki nong mare na barjela kinshim benta hakani ka mare thong. Hadu menta ka MSOA kalayo hadu hendrio hajar praspa prangut ki samla ki khna bat kirang ba ki bala pha kerteng ban shim benta hakane ka mare thong ya ka jing shim kerteng registration in penkut no hakashi pau tarik nailur ki bajob haka kerdan baningkong ba ar bar balai haka 4th 21 km Sora International Half Marathon kinra shayeng ya ka pla kinsit Kabala thep busket iway poin san lak tengka, nyau pusan hajar tengka, bat san po hajar tengka, lapan bena ubah John. Shidiki di sira, nata kita di bawah ini Elmaria, General Secretary of Meghalaya State Olympic Association, but Secretary juga Meghalaya Athletic Association. Tegi dokumen, di dokumen ya ka jengkersian dengan sarkar, baka kersian ya ka 4th edition. Juga Food Sora International Half Marathon. Marathon kalau 40 kilometer ke half marathon. Di kini dikasih ke Basau, di Sultanat ba ki Baipa ki Lombashnong ki Sedashnong nak tutan. Nado lagi sopria sya do station mo mosmai mo ke station kan shela the whole area Sora shela region ki yang corporate so very ni sowo ki Baipa itu jika nos nyamlang ke akan ke jika training di ni kubri school mau dipon ba kita school kita isi mata kita register dan makalama la jan sawajan word mat ki sawajan tam tangki kana school na Sora area and then mo di kita do international athletes kita confirm kita harus sambut kita up visa ni you want India Pak Kipun Pak Kipun apa di ski paspi ketika marathon ke international half marathon kalau kampau na man kasnem kina kiu kina mare man kasnem kepeli ke baka kring kawai di jaga kawai baka sport kring yang di Baipa de nakalian jungi kita tak di ban kerpat kedu yang di Baipa naga man kasnem ko bagi pelong di nangyo macam start kumno ban propasio kawai ni kikam ban penba yang ni long hatin bagila long ka review meeting bagi STO juga civil subdivision Sora yang tu kila mi pun ki jinga kan dia perkat kuno ban penbasu kawai ni ki jikendu nak tinggal dan joki kata lagi bulan kalong pa kini ki nong ilekai nong isim benta ki dei ban pa ki kapon ki ban pa ki kapon nama pa ki belajar dan kartu ani ki pala mo poislam namar ka surok kan kham na san beje adu kan taiste tingia ko beli pa sha ande ni ta ba kadi pon ki mare te ka surok kan kham san beje kinong mare na shelo ka boss kidi ka report lai beje ka boss kan mi sauje mister te baro ki boss kin mi sauje long ka bor hatu ka boss kan mi dan ni na shelo ka di sauje namar san beje tek san Shua sedang di Jimore State, sampai jelah hangga sudah. Tengim kuat bahan dan lono macam susi, bah kita ni beruang mo, ni biar isi mata unsur pulen. Kita kata orang pihak empat ekor mo macam kerpat cui kalau soba empat ekor. So nanti lada kita kibarak kali lejong. Tak kemudian kita di room shua seketuk area much ahead shua ekor. Makin lah orang point tu sampai je mo mau kuara sekali stage kemana. Melasu malah sisi umare ikhna kamu melasu ban perlu kali nama kalau macam besar di try pula nak media so penong ba kerpat cerita lang joki nama ba kumbang julong hi ka jingare ka EFI kani ka jinia ada kai kani ki technical official baro kanong haji pipet juga Meghalaya Athletic Association bat ka Athletics Federation of India ki ba ai ya ka permission yang license ban kontak yang negara. So kadang-kadang tak simpan cipet mo naka EFI. Di nakalian joki ru kim sia yaki nong vendor nong shandor ban yang buat. Di ladador di media di bawah apa ni? Ya ku kata ko ilham.
let chua kapon sau jim step brook show area mata yang kau ingin jaga nomor melak balong kau esi terpa bukan pengilak orang bodoh sultan bodoh ni kan mungkin bisa nomor ba kalau macam besar kita kai kita nomor tentang designated media vehicle jom ka AFI tang kata apa kan kita di monitor di nomor so kita di medical team kita barukan kita kerja berkerek teknik pola kerpan iba finding parian message kita macam patai dah terima kasih kalau kerja berkerek yang ada por ibanya be nang ko punya ada yang masan dengan berjob iwan sim t-shirt basyu bit bro itu bla register jumlah abang ai ha gino griu lem da wan da dehi la ni da jitho nama chest number di chip di hapan over ha number hi tentang t-shirts untuk seorang dan ai di seorang ni gue di punya kapor ni ai SOP kapor di sim t-shirts kins ai SOP kumno benda employee kumno wan tinggal pilih baga dia jalan jambar nomor ni yang lapun biang medical team katung garu laan jam macam mere mangga kilometer water point labu ya biang refreshment room je ikermen hiba baru dia bulan ni punya dengan dia kenapa long berjob jadi kepak tambah kami positif dengan biara tiar barang ini nama lekan bagi mungkin klik ini bara sukira tiar barang dajak kayak ini panjawa kesehawan ra tiar barang tapi badan kami tanpa kena kerja mereka nama job tanda penting dia ni kita mengalahkan ni nama mereka ada betul kalau beri wajah plus ya cash price lah ada mensuah semua menyebut ini tipenya nama gandum kerja. Nama lila kan suara yang sebut tadi. Nama pada kebun taruh tak, baik punya berat.